إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami na mga pagariami, mga bubayami, mga watami, sumpatan tanong sa mga bendingan tanong, di itano pag-usayin si sagyang ka iya inadin tanong seminar tanong kung man lagi da iya gawi ipuna sagyang ka iya oras sa alas 9 na taman si ko oras alas 11 sa kapkutulungan yan. Pagpangin tanong si ko Allah Ta'ala pakambarakat niya rakat tanong agyang ka iya oras tanong nagubaluin yan bulawan si ko mga oras tanong kung di tanong kapagin taw sang ka iya dunia naya sampurna iyan nakasabapan sa kita liadu kung mga amal tanwa mga pipiyasi sa alungan amuri. May sabab san mga urip no Allah na mata nagyang kaya Quran na isa din kaya sabapan udi na isad na iya aya sabapa kiniturun nun wallahu ta'ala na nagyang kutuwa di irun nakapruguruguda nagugyang kutuwa di irun kapamimikiran nagusudi iking gulalanan sa kumapapadalmon. So Allah Ta'ala napitiro iyan si sagyang kanan adalam Al-Quran at iyan manai kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Si ko surat Sad ayat ay ka-20 Agusyaw. Pada kumana niyan na tigmana wallah kitabun anzalnahu qati yatig wallah su kitab udi nagi yatig wallahu ta'ala na kitab api akaturun nami sakanian siirka ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Qati yatig wallah su kitab api akaturun namirka apiakan daklan sama pia aya makna niyan na baraka liyadabbaru ayatihi ka aniran maprugurugud so mga ayat yan waliyatadhakkara ulul albab naguan mi pananadem an kasabuti o mga mampunay sa akal mga mampunay sa aya makna niyan na sabut misabab san mga urip Allah na piyaki sabutan na katano wallahu ta'ala amata nagyang kaya Quran na ayakini turunan si wallahu ta'ala na sabab sa perugurugudin berasal sama na tigitano udi na pumimikiranan agyang kutuwa mapapadalamun abang ayat nago ipunggulalan agyang kutuwa mapapadalamun abang asubuan giyanan sabab pakia pakaturuna wallah si isa giyang kaya Quran giyang kaya kitab wallah misabab san na giyang kaya Quran na mapapenuhi niya panduan mga panduan nagu mga suguan nagu mapapenuhi niya aya makna niya na mga panguyat nagu mga tutulan nagu mga rayagan si kung mga kukuman ini beda wallah agus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisabab sanna sabab sagyang kaya turun wallah tigyan mana iya ayat kaya pakaturuna si sagyang kaya Quran na an maprugurugu dagyang kuto mga ayat yan an mapamimikiran so mapapadal mo na mga ayat naguan minggulalan so mapapadal mo na mga suguan nagyutuy sabab apitir wallahu ta'ala pada isa prugurugu din si isagyang kanan adal Al-Quran nagu padanan sa iya makna niyan na pumimikiran si isagyang kaya dal Al-Quran
sakiatirun wallahu ta'ala atigin manai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sisa suratul Tahrim ayat ke-6. Gian kaya ayat na pada sama anania na gian kaya katur wallahu ta'ala na tiga na manai. Hesu silanu tua mia maratia ayat dia wallah nasumia maratia sakatan wa'i ayaw tua sabab pakap tua garatan wallah na kaya pepakainang kaantan wallah na gupepeki sabutan ya katan wagi ang kutua mga kukuman ay ini bedanian ini suguyan na gugiang kutua mga panguyat antuna ini bana ipepemanduyan ipependuyan si kumang urip niyan nagu ipepenguyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiawag wallah sumya maratia sa tingmana i wallah hay susiranu tua miya maratia qu anfusakum wa ahlikum nara nalidas niyo sa mga ginawa niyo nagu sa mga taalok rakanu si ikunaraka ini sugur katanu wallah akipilidasan tano ko mga ginawatan nagu sa mga taalok rakatano mga tumanay tano mga muriataw tano mga pamilya tano so mga dedesigit tano aka akilidasan tano kiran sa ikunaraka jahannam kailanganan kaya sugur na katanwanan wallahu ta'ala waquduhan nas wal hijara agyang kutwa naraka api ikhtiaran wallah udi na ini sugu wallah akilidas nuno ko mga ginawa na gusto mga taalok na ayakun itagunian at tigmana i wallah na al hijara ayakun at itagunian at tigmana i wallah na sumanga tao ang sumangator giya kanan anaraka api akilidasan wallahu ta'ala na aya itagunian na sumanga tao ang sumangator alaiha malaikatun ghiladun shidad apa kisisya sa mga malaikat ghiladun shidad agyang kutwa mga malaikat na mga bubising mga bubugar la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sa daaseng kaaniran ku Allah daaseng kaaniran ku Allah mga mga subuanian si ikiran daaseng kaaniran si ku Allah ku subuanian kiran wa yaf'aluna ma yu'marun nagugulaniran agyang kutwa ini sumukiran. Yang kaya ayat na aya ini mapapadal masaya na agyang kutwa kini sugun wallah ko kiplidasan tano si mga ginawa tano nagu sa mga pamilya tano mga taalok rakat tano si kuya maananian na apoy kung naraka jahannam. So Umar radiyallahu ta'ala so Ali radiyallahu ta'ala anhu natigin manay adibuhum wa'allimuhum biatan yusiran atig mana i wallah nagupangando wan yusiran aya mana ini nagiang kaya suguan saya wallah ama papadalam si sagiang kaya ayat ay nanuitan nagi isu kapem biata tanu ko mga muriataw tanu nagusuki pelidasan tanu ko mga watatanu si kuya makna niyan na kadidigan si sagiang kaya dunia na ayamala nagiang kutwa kapwa kebinasairan si eko dunia na si nagusi sa alungan amori kailangan si eko mga watatanu agiang kutwa ayam makna niyan na kilidasan tanu kinana si eko naraka mapukas tanu sinana si sagiang kutwa kabinasaan si sagiang kaya dunia na kadidigan si sagiang kaya dunia na ayamala nagiang kutwa kabinasaan si sa alungan amori. So Allah Ta'ala na inunia rakatan waya ini sugu gia ikamapi antan gia ayamana niya na ipetugum piatan si sagiang kaya dunia na yamala na ipakapas tanu si sa alungan amori gi kini sugu rakatan wallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin naman ay kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani lani mana kapia kisabutan katan wallah
Nagupiang kisabutan katan Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kaya kapem biya tatano ko mga muria tautan. Kasih apa tano ko mga muria tautan. Si ko kabinasaan sa agiang kaya dunia na gugiang kutua kabinasaan si salungan amuri. So mga muria tautan na responsibility tano silan. Atas tanggungan tano silan. Kung itano kapagintaw si sagiang kaya dunia. Nakaya sa katano na atas tanggungan tano sa mga muria tao tano na aya patut terkat tano na makapamukas tano kiran sa kataksilan. Aya aukit akapamukas tano kiran sa kataksilan na isugut tano kiran agiang kutwa mapya na isapar tano kiran agiang kutwa marata nagupum biatan tano sinan sa ikudude biatan ang mga pipiya. Dudan tano agiang kutwa katun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atigina kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Lamun atigi mana iu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inim buata na ayabuntan akinim buata ang kiran ating Rasulullah na inim buata silan ada saning-saningian. Inim buata somuri tahu ada saning-saningian. Ayab terun ada saning-saningian ada adusanian, da akarataanian. Da banian imang gelebak ayam makna ni napia kasih singai ayam makna na ini buata semuria tahu sisi siran ko paratiaya na ugiam ko tua untul apa narima sisi siran ko titua ka pagigama fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani na sumbul aluksian naron pakisabab akap kebaluinian ayam makna ni na Yahudi kap kebaluinian a Kristian nagkap kebaluinian a ayam ananya nama Majusi nyalaini mana pihak isabutan katan Rasulullah inu penemada degi suata inu penemabina saswata kasabab kukian dirainun umbala loksian sabab kukinin dirainun nun umbala loksian nagiutui sabab a ayam ananya nakia pakasilay mga muria tao nyalaini man si Isa nungan amori na antunay Peter wallah tigmana wallah yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani si Isa giyang kutwa gawi akapakataling matanong si Isa nungan amori na pelaguyan o tao sa pagarinian nagupelaguyan o tao siya maananian na antunay ni ba na loksian siya maayan si inayan pelaguyan wa sahibatihi wa bani nagusi karumanian agusu mga muriataw niya ay sabab na sekatasiran sa kabnar si sagiang kaya dunia na uman isa na pendida waidan si kukapakataling matanong si salungan amori si wata na indoan yan si luksian na sumabuso luks na indoan yan suwata yan ngiraw suwata si salungan amori amay kakpagulugan si kunaraka agi ang kutawata ka na tantong ka pagkibibayaan ako kapapadalam ka si sagi ang kain niya ayabu ada makagdam si ikwe makna niyan na bebaya si kumuriya tao na saging sada makapumuriya tao naigira biya kapumuriya tao so tao naroon yan kagdam agi ang kutwa bebaya yan si kumuriya tao niyan langun din na pangilayan niyan saukit para bu sagi ang kutwa ikapipia ginawa waya makna niyan na watayan so mga baing na igira ayamaan niyan na kerimbicinan na penggedam sinan sakrarin gua ni na pepakakan sinan sa palapa pepakabaw sinan sa palapa na kagia kararing sinan na ayamaan niyan na miya salin so pangbaw-bawan nila na kadiran kebaw so palapa dilang kakana yang kutwa kebubeen nila kuman nalalayon sinan makagedam sa kabar sakit taulo na titigiran nila dinuto sa ayaw mo ititigriran na kaya bubaya iran si sagiang kutwa muria tawiran aw nagiang kutwa wataka ap kebubaya na kasagiang kaya dunia adang kambiyatan na merinduay kanong si salungan amori na si sagiang kutwa gawi na amay ka isumbu suwataka isumbu agiang kutwa muria taw si sagiang kutwa ayaman na niya na naraka naturo niya natigi na apa ini upasi di ko ni upasi pagulugas siya kung naraka na kaino natigin na ayak ulugan ni ron na suwaya makna niya na mga luksakan kaino ako man miya dedegat siran isabab
Da ka makadagi suwaga makagisiran isabab. Da ako makakadagi sa turuan kagisiran na inindiray nun ako iran. Da ako iran pakapanambayang da ako iran pakapaganada sa ilmo. Da ako iran biyata sa ikumapya. Nagyuto isabab pa sikat na kanaya sa ikuluksak. Lain di mana to? Natungan emiya sami-sami da kebubayaan nakaswata kasi ku dunia maka sa alungan amurin duikan. Na nagumiraw man mamusulok sa tigina. Ena ko sisita no ko dunia na ini subuh karakaman na risusambuyang. Pitirwa karakasambuyang ka. Na nagumiraw man swata at tigina bang kadama nagisukatir Rasulullah. At tigina amay ka iraw sinan sa 10 ragun na udisinang sambuyang na dinigdiukiran. Ino mini dinigkarak na dang kasambuyang. Mini bantang karak na dang nakapanambuyang. Nagyutun ni mau ulaw na. Uman isa na di inda ka si sagyang kutwagawi kanda wai uman isa na ay makna niyan na inda wan yang supedian nagiya isabab agyang kaya kapapadalum tanu sagyang kaya dunia na panamaran tanu ni anda mana ikipuka saan tanu korispan ay makna niyan na atas tanggungan tanu kuma mulia tau tanu ay makna niyan na ditanwiran mida wasi salungan amuri minggulalan tanu kiran agyang kutwa responsibility tanu kiran aginan kakepukas tanu sayang kutua kapaka penduduk wai si salungan amori. So Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala natingin mana ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Giang kutua kipelida sentano kono si ku mga muria tau tanu. Mga talo karakat tanu si ku naraka na ayakun arupaan yan at tigu Qatadah rahimahullahu taala natingin isugu kakiran suaya maknanya na kaunu tisi ikwallah nagu isa par kakiran suka supa kasih ikwallah ta'ala isa par kakiran lagi yang kutua kasupa kasih ikwallah wa antaquma alaihim bi amrillah nagu ipenggulalan kakiran lagi yang kutua subuhan wallah ayah maknanya na ayah subuhan wallah na sugu niyo kumanga muria tau niyo sumapia nagucapar niyo kiran sumarata na ipenggulalan tanu to kumanga muria tau tanu agian kutwa aya maknanya na suguan wallahu taala kagianan kapakali destanu sagian kutwa kapaka penduduk wa isi salungan amuri wa ta'muruhum bihi wa tusaiduhum alaihi nagu aya maknanya na isugu yukiran isugu kakiran agian kutwa aya maknanya na suguan wallah wa tusaiduhum alaihi nagu pagugupan yusinan si sagiang kutwa aya maknanya na suguan wallah fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan jazartahum anha na amay ko natigma na iyo Qatadah pamaileng kakiran agiang kutwa aya maknanya na kasupa kairan ku Allah na pagi ikhlas kasih ku Allah na sapar na kau na iyang kutwa aya maknanya na marata iyang kutwa penggulaw laaniran na marata ginan ipato terketan miyailay tanu sumanga muria tau tanu amiyakan gulaw lasiran samarata na isepal tanu kiran na aya ipenguyat tanu kiran nagyang kutwa mapia nagyang kaya kambiata si sagyang kaya mga wata na aya manari mapia akan biat si kumuria tau na pukilera kata agyang kutwa aya maknanya na dedebiatan Islam aya maknanya na miyagagama ka igugulalan ka susuguan wallah nagyang kutwa di ka kinggulalan si kusuguan wallah na giutui aya maknanya na ipagendong ka si kumuria tau ka karena ba ipagendong kau na aya maknanya na 3 penambuyang kana sakay di sembuyang 3 pemuasa kana sakay di pemuasa pagana diga sa ilmu na aya maknanya na pakileng kau na da bubay akaw na kung ini nakapagana sa ilmu agina naman anto na yung mga karina miya kada-kada sukarina igida pagila swata na aya luto yan na 50 na may kapangadi na aya luto yan na 5 lan na naman ay kakuya tisi kong mga watatan pakalalang ka jusawati sina miya kay tito aluto amiya natigyan na nagud na kasi kanong sa madrasa na may kasi sa eskwilaan na pakalalaan ay amano to na kaya panguyatan ka sa kanyan si kukapag eskwila na minisapar kau nagyang kutwa kapag inadya ilmu
Kagi ayah ketemu yan na suka pagi sekolah katingin na temu ini kamala ko ibaon. Si sa madrasa na ibu baon na kan na yaman niyan na anto na ini ba na sawati. Na sa sekolah na 50. Lagi tu nip ke suak watatan. Ayah mak niyan na kenapa tanusiran ke encourage. Si ko kapag nagca ilmu kap ke discourage tanusiran. Gitu ya mak niyan na di niyan manggulula. Na patut terketanu suaya mak niyan na kambi etatano kumanga watatano na wiyang kutwa kapag na detano kiran sa ilmu dia kutwa keturun wallah atigina waquduhan nas wal ijara ayakun ang itaguna giyang kutwa naraka na sumanga tao agus suaya mak niyan na anto na iba na ator mga tao agus mga ator so Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na ayak atiruyan na tigin manay hiya hijaratun minal kibritil aswad giyang kuto ko na ipagitagun aator sa ikunara ka jahannam na ator ko na amay tam ubat ayama na niyan na giyang kuto ipagitagun ko nara ka mga ator na mga ubat ko no to mga itam ayama na miyaka kadig giyang kuto mga ator sa ikunara ka jahannam ay pagpagitagun sa giyang kuto naraka na ayat na susemburu ay tagun unaraka na sumanga tao ang suwe na niya na mga atom mga bangkay o mga tao na ayar uy pagitago nagugiyang kuto mga ator ayam na niya na ayar pa niya na mga ator na anto na iniba na mga ubat at tigmana iyo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na naginan pelidasan tanwagi yang kanan anaraka yang kanan anaraka naginan ipelida santanu nasiku kapelida si tanuron na kanaba ayamu apuga pasantanu nagiang kaya mga ginawa tanu ka ema na niyan na ipelida tanuron kan sumanga muria tau tanu anda mana imapukas tanu sumanga muria tau tanu si sagiang kutua kabinasaan si sagiang ke dunia na kabinasaan si salungan anak mudi ditanu kinan makidawa nya ditanu dirarang tanu kindawaan na mana niya na unaan tanod na giyang kutwa kasubo sa mapia nakasapar sa marata si kumanga muria tau tanong si sagiyang kaya dunia niya panutultan wag giyang kutwa sa katawa mama sa katawa murit giyang kutwa sa katawa murit na niya kay salungan na miklas niya nga di na kaya mga disganian na inisyon sila ng ustalidan Digayang to stadira na antaw arkano imiya kasumbayang iman to sa subu. Ano man isa na miya mamayang. Saka natigin man ay. Saka tawa murit ada sa kanyan makabayaw sa lima. Natigagiyang ko to stadira na ino kada bayaw sa lima. Natigyan na kagida ko makasumbayang. Natigyan na ino kada makasumbayang. Natigyan na da ko makanaw. Natigyan na ino kada pakipukaw kina kagusya maka. Natigyan na kagida di sinapsumbayang. Na natigyan man ay agiyang ko to stadion at tigyan na mapita na ay assignment ka tigyan man ay na kailangan na makaumaka sa madrasa na ay putiro na karakan na miya kasumbiyan ka sa subo na kaya makaumasawalay na miya kawida ka niya tigyan na upakaturuga ko na di upaka na baku kepo kawiyama agusina at tigyan man ay siwa agiyang kutawata mituday nakaya makatuday sa kanyan nakaya kuman sa subo kaya pagbangan sa subo namiya gabdas sa kanyan nakaya magabdas nasungsa masigit na di pa kaman natigin namiya kapini di ko pa kaman kaya sungsa kanyan sa masigit di niya man nagkarawan mo kau siya maya nagusina yan kakasukarin na nakabay ni di sumbayang na siwa yan na tuminindig niya magayan sa uwan na sumagad na sungsa masigit at na sa katawalokos agiyang kutwa sa katawalokos na ay mananinap sumbayang tigagiyang kutwa taan na kasum natigyan na sumbayang ako natigyan na pa kaunutakong ka kadi ko pa kaman natigyan na sumasi miyo nuton na yutod ni miyang ulaulairan ay mananian na oman subu na pupugay na niyan agiyang kutwalokos na yan hindi ka pa kasumbayang sa subu na gumatay agiyang kutwalokos nakagimatay agiyang kutwalokos na minikuluting suwata na miya kakisa ka miya kaguro ko na kagi makaguro sa kanyan pito ba nga ni ina yan agusiyama yan ino ka ini
natigin na suwa tigin susilingan tanwa lokos na miyatay. Natigin ako din miyatay, kanganina ka. Alokosanan, kanaba tanong tumanay, di ka panguro ka. Namiya ka girogi yung kutuwa taa, tumumana sa kanoy miyatay, di giyang ka na naloksa. Namiya ka, tentengag yung kutuwa kurumay. Tigin na upamana, pupagparan namin sa ka. Pipipian namin sa ka, tigin manay. Natumuna ka pa na sa kami miyatay, di giyang ka na naloksa. Natigin na way. Inwa ka natigin miyatong na masigit karon poon. Di ko makapsumbayang sa subu. Adi ko pa kamala. Naiyak kaya pa kamala ka natigin manay. Napsugidan ako niyang pagunuta ko. Iman to. Ito na ka pa kapsumbayang ako. Di ko pa kamala. Miyatay sulok sa pagunutan ako. Miya ka di gila suka rumah Tigi na man ang buyang ta. Miya ka sumbayang siran. Leni man to. So mga muria tau tanu. Na aya ka keturuan tanu kira na kumapia. Na aya pagam paganay akilian na kumapia na sakatan. Aya pagam paganay akilian na kukang ginakisi kumarata na sakatan. Giraw ka simbayang ka. Na kailangan na sa kanap kilir ka bara sambayang ka. Giraw ka pemuasa ka. Kailangan na sa kanap kilir ka bara puasa ka. Giraw ka marata ini. Na kailangan na may lir ka wata ka. Ayaw na niyan na sakay pagam paganay ang ginaksisagyan kutong marata. Kasakatan ni pagilianiran. Sakatan ni pagilianiran si kuya maknanian na anto na iniba na kaguwi si sagyang kay dunia. So kakaro ka bintang ka na sakay pagilian kuya maknanian na wata ka. Naileni man kaswata na salin sa paparangayan uloksyan nagyuti paparangayan wata. Leha nga alam mo na mawaraw sa luksyan. Kaswata yan na mawaraw kaniyan mamu. Nailayan ka ayaman na niyan na pipipiya sa luksyan. Kaswata yan na pipipiya niyan sa kaniyan mamu. Gina ni mong ulaw na niyan. Nailayan mo na giyan mo ito sa kataw mama. Yan nakanaba ini pedesisa giyan kaya bundingan tanong git na ipipigibarat tanong ya. Niya isa lungan na giyan mo ito sa kataw mama na biyo ka lagi ama yan. Iyan na mapasangay. Kaya di niya ni pa disakit ng siya mayan. Ang uman yan pa kakang siya mayan. Nayama na niyan na marupat sulapad. Natingin na di gatang ka nalapad. Na ay pinggulaw lang yan. Kuminua sa lagas na inupitan yan. Pipipian yan na mupiti. Tigi, may lagi yung kutawata yan. Tigi na makulay na tunay kininga sa lagasanan. Tigi na pagupitan na ka na tigi na papipian na kan. Kapag ka na nang kuat tigi na kidato ka. Tigi na datang ka lapad. Tigi yung kutawata pipian ka tigi nama. Pakapipian ka tigi ni paras. Amay ka malo ko sa kana. Ayak mo kapag ikananan. Kana ka di kerupat mamutulapad. So kaya nagaw naging kutwa yama na niyan na mama na rio property naging kutwa lagas. Di bisa tigi ni kulo lako. At tigi naman Nagyan na. So mga watatano na si ko kapambi at tatano kiran na kailangan sirar katano maylay agyang kutwa ay maana niyan na dedebiatan amapia na ugyang kutwa paparangayan amapia. Kana ba makna niyan na isubutan kiran sumapia na sa katano bu ilumalagus ako. Ati Peter wallahu ta'ala tingin man atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ayaman na niyan nating man wallah o pa man ipisuguyo ko mga tao sumapia napakalilipatan niyo ginawa niyo. Wa antum tatluna al-kitab asakan na pembetian niyo sa kitab wallah. Hindi ito kapakay. Sa katawa mama ayaman na niyan na ituling umasisalungan na mauri at tigman na yung Rasulullah. Apaka pembeto na atiyan niyan. Nakikayang braging kaya tao atago ayaman na niya pisimba niyan. Na, anto na bunta lagi ang kutwa mama. Ayaman suswa yan na di niyan mapalibet lagi ang kutwa na raka. Saya kapkalibetan niyan na lagi do kapalibet lagi ang kutwa. Ayaman na niyan na himar si sagi ang kutwa tanda sa. Nana, tero no mga tawa, tingman na yung mga tawa. Hey, inong kayo niya, tigin mau ula-ula. Badi sa kasupusugu sa mapia, nagusapar sa marata. Na tero niya naway. Saka na tigin supusugu sa mapia, na di ka na panggalabakan. Nagusa ka na tigin supusapar sa marata, nalalagusa ka na kamo. Lene man ito. Ayan ko ito mak na niyan na,
kailangan na sa katanoy pagampaganay panggalabag si sagyang kutumapia. Diyan kutuwa kaya tirun wallah at higin man eh. Alayha malaikatun ghiladun shidad. Kapapadalaman sa mga malaikat. Pakisisiyap wallah so naraka sa mga malaikat. Agiyan ko to mga malaikat apakasisiyapan ko naraka na ghiladun shidad. Ini rupa siran wallah sa ayarupa niran na mga bubusing amya makabagbagar. Jadi na amat at tagu ko po ayaman na niya na pusuiran. Arano na si sagyang kutwa pasiksa na ko naraka. O pamakan na matataguran niran ko kapsiksa ko mga tao ko naraka. Na di lang siksaan. Na kayo gito. Ayat na amat at tagu kiran na mga bubusing. Mga bubagar. Dan na mapapadal makiran na amay tubuha ayaman na niya nalimu. Ayat sabab na kayo sa mga tao ko naraka. Na anila nakata ami agyang kutwa ka sakit o siksa si sagyang kutwa naraka jahannam. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kutwa mga malaikat nadiran sengka anas wallah ko ini sugu yang kiran. Nag-inggugulalan niran agyang kutwa ini sugu kiran. Da sengka niran asugu yang kiran wallah. Saat sa ini sugu kiran wallah nagiyo tuy penggulaw niran. Waya gala bagiran nakapaniksa na siksa niran dagyang kutwa ay mana niyan na taw si sagyang kutwa naraka. Dili ni maso kaya panutula si kumalakul maut ay susugu dagyang kutwa kapangwasan niyawa. Nakagya malangalangan niyan so waya mana niyan nalangon ubaran niya sagyang kaya dalam dunia. Natigi mana iwarlaan na miya pasadiga supengwa nakasaniya wa natigi na way. Natigi na pangilayang kakabubud na adu panalambon. Miyang ilay din na milenian. Na ay di ko miya kau masik wallah tingin na din. At tingin wallah apa mimikiran kan. At tingin man ika adong penadang kakakwa isa niyawa. Na miya mimikiran sumalakul maut na miya pikirin lagi ginawa niya. Ayaw uyag-uyag sa oras ito na so wallah aku ginawa niya. Na tingin na sa kabuat tingin aku sakan. Ilang uyag-uyag sa giyang kaya dunia. Na tingin wallah kuay ka sa niyawa ginawa ka. Nakagi ako nakuniya sa niyawa ginawa niya na umakwa na may kulting. Tiginubu ka tao iko higi ka sakit to kapatay. Na din naku ako sa niyawa. Lain man ito. Sabab usagi ang kutwa subun wallah. Na inggugulalan niran agi ang kutwa subun kiran wallahu ta'ala. Na nagiyanan ayaw mo niyan nakipulida sentano si sagiang kaya mga wata mga muria tao tanong sa ikunarakan jahannam. Nah, yang kaya sa taga ayat inaluy tano di itano dirugudin na madakala ang mga guna kekuatan saya madakala guna asebutan tano saya ayat paganiron na annahu yajibu ala ar-rajuli an ya'mura ahlahu bil ma'ruf wa yahussahum alayhi wa yanhahum 'anil munkar wa yazjaruhum anhu. Ayakun apagana sebutan na paliugat ako mama dato. Aki sugu niya na ko pamilya niya na si ikumapya. Nagusuki separ niya kiran si ikumarata. So dato nasa kaniyan ayama na niya na pepar ko sundawalay. Nasa kaniyan isugu sa mapya nagusepar sa marata si kusundawalay niya. Isugu yan nun sumapya nag-isepar yan nun sumarata. Aya pagampaganay asampayan ako suguan o pupunulon na sa pamilya niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nasisagihan ko to kaya sugun wallah sa kisumpayan niyan si Islam na aya pagampaganay ini sugun wallah aya maana niyan na sumpayan niyan si ko kapumakay katiar na suya maana niyan na mga pamilya niyan. Aya katur wallah natigan manay wa anzir ashiratakal aqrabin pakay katiarang katigin manay so pamilyang ka ang mga didisig. So ay makna niya na mga tumanay ka mga didisig na pakay ktirang kasiran. Pitro wallahu ta'ala atigin man ay wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Sugo na katigin ko pamilyang ka susambayang nagusibaring ka. Isugo ka ko pamilyang ka si karumang ka suwata ka sumapya susambayang. Batay labur na gyang kaya sambayang. Kaaya paganay at pagitong na kuuripan si salungan amori na susambayang. O makapas, miya kapas lang uno amal. Udi makapas, langon miya antiro sa mga amal.
Gitu ini sugu Allah atigena wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Sugu nak ako pamilya ka susambayang nagu sebaring ka sakanian. Sebaring ka. Semua musuh Ismail alaihi salam na ayah betadian na ipesuguyan susambayang ko pamilya niyan. Tingmana iwallah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ayah ko na abtadu Ismail alaihi salam tingmana iwallah na ipesuguyan ako pamilya niyan. Taalo kanian susambayang nagu susakat. Nagu ayah betadian sa ikukan na niyan na masusuat. Masusuat sa kanian ko ayah na niyan na kadna niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayah katuruyan na tigina muru auladakum bis salati wa hum 7 sinin wa hum abna'u 7 sinin. Suguni wa tigu Rasulullah susambayang si ko mga muria taon niyo mga watayo asiran na ayay didiran na piturago. Ngayon man kay ni sugur katano Allah akapaka penambayang at tanong kung mga watatano ayay didiran na piturago. Ating mana iyo Rasulullah wadribuhum alayha wa hum abna'u 10. Nagudunugan niyo siran bantangan niyo siran amay kadisiran pesembayang asiran na ayay didiran na 10 rago. Apa isi? Mini dineg ka kwata ka dinya nakapsembayang da. Edna kada kana da. Da amya kada nag sawata yan. Ba ay bu ini dineg yun. Na aya makna niya na dipsembayang. Ugid na aya piya ka mo masaw na miya karupat sa itlog na inibantang. Ha? Yang ko kaya pa karupat yan sa itlog. Udi na kamantis. Na mata gutum yari bat sa kanya na dan yan tibuba. Lagi yang kaya dan yang nakasembayang. Agi itu na ayam ada niyan na atas tanggungan na kau tu. Susugur kau tu kapag penambayang kau. Nadang kau midinaga dan yang nakapanambayang. Dan yang nakasembayang. Na maka pagumay ka nung sa alungan amori. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Nagupakam bela-belagan yung siran at tigu Allah sa kumangaigaan. So mga dato ang gusto mga bae bida-bida ng saigaan. Kana basiran pakap Sunda. Salah ko suiga ng mga datuk na salah ko suiga ng mga bayi. Sugu nanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga fuqaha rahimahumullah taala na tigiran manay. Wa hakadha fi as-sawm. Lagi mabuna na tigiran manay, tigiran manay so kapamuasa. Sugutan ko mga watas waya mo anan niya nakapamuasa si sagiang kutwa kay tuiran. Ay mana na pituragun na isugutan ko kinan so kapamuasa na si ko ka 10 ragun. Na uli silang pemuasa na hindi nagtanukiran. Lagi ito ikaturo mga fukaha. Wahakada fissong. Lagi na nanatigilan man na iswa yung makna ni nakapamuasa. Liyakuna dhalika tamrinan lahu ala al-ibadah. Kaano tumabaloy ay makna niyan na practice sa ikiran ko. Di kang gilbak ako simba. Si ikwallahu ta'ala. Likay yabluga wa huwa mustamirun ala al-ibadati wa ta'a. Wa mujanabati al-ma'siyati wa tarki al-munkar. Nagwe makna niyan na para amay ka kesadit sa kanya na manguda udi na amay ka ay makna niyan na rautan sa kanya na akhir balik namida dayun sa kanya ay makna niyan na barasimba nagumonotan nagwe makna niyan na panananggilan niyan sukam beradu sa udian kotwa marata gida amin itanay kuwata agiang kotwa kang gilabog sa mapya napupakala sa kanya na diing gilabog sa mapya gida amin itanay raw nagiang kotwa ay makna niyan na kapupunang gilay kumarata napakalas kanina gitun ni buntalian gitun ni mauulaw-ulan yan si sagiang kutwa kapupakala yan ayama na niyan na panananggila niya nagiang kutwa marata na nagianan napadanan sa ayama na niyan na mga sugo na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikadwa sebutin si sagiang kanan ayat at tingman na yung mga ulama na aidamu ma a'adda Allah li a'daihi min al-'adhabi wan nakal ayam makna niyan na mala agiang kutwa ini tigar wallah ko mga ridue niyan asiksa si kung naraka jahannam na kabinasaan titigaran sa kaniyan wallah yang ko mga ridue wallah na titigaran siran wallah sa siksa si ko ayam makna niyan na naraka jahannam yang ko katur wallahu ta'ala tingin manaya kalla innaha ladha lani managing kay katir wallah nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a
Pitur wallahu ta'ala tinggi mana ya kalla dinnu tu ati wallah innaha ladha mata ada sakane na ati wallah na sumusuku yaw ginan su apa iku neraka jahannam sumusuku yaw agian quddu apa iku neraka jahannam ati mana wallah nazza'atan lisyawa petutung nian suaya makna nian na kubal petutung nian agian quddu kubal lain mana agian quddu kasakit agian kana nak betah di siku neraka tad'u man adbara wa tawalla ayat pekumanian agian qudwa taw atum yalikud nagu yang makna ni na mimbara paling wa jama'a fa'awa nagu yang makna ni na pino piana mana-mana ni agian qudwa kapani musatamok nagu yang qudwa kapagasad kaseko satamok nakedi patanian agian qudwa sugunun wallahu ta'ala lagian pada pernah kata wallah nanti mana wallah wa ma adraka ma sakar antum naik katawin ka antum naik miakan duraka wa antum naik tiru neraka sakar adna neraka sing neraka jahannam ayang aranian na sakar la tubqi wa la tadhar agian qutwa neraka sakar na aya buntalian nada aya maknanya na nggenatanian nagudo imbegakian lamun waya maknanya nakasiksa na neraka na aya maknanya na antuna ibana lamun siksa na neraka na lamun yang siksaan da imbegakian nagudo nggenatanian lawahatun lil bashar apa kaludas pakatutong waya maknanya na kubala mga kubala na leni man diyan kaya siksa salungan amori na yakini rupanun wallah nati gimana wallah kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha oman maluda saja ang kutwa mga kubaliran ating wallah nasambi na mikiran ating wallah sa kubal asalakaw liyadhuqul adab kaanilan ating wallah kataan tami susiksa si kunaraka jahannam ya leni mananan pepenanggilan tan wagi yang kaya ay maknanian na kanarakaan pepenanggilan tan so kung sunaraka nada ay maknanian na ikapuno yan di kunsaran ay katur wallah na tingin mana yawma naqulu li jahannama halim talat sisagi ang kutwa gawi ating mana wallah atiru na miya tingin ako naraka na miya penuh ka ating mana wallah miya penuh ka na ayatiru naraka na tingin na wa taqulu hal min mazid ayamatiru naraka na baadem penakiuman san leni mana to so naraka na di ka penuh amay ka pagisan na naraka miya penuh ka kaya serangkan na ayatiru niya na tingin na baadem penakiuman tanto mga ngayon lagi ang kutwa ay makna niyan na kapsiksaan niyan si sagi ang kutwa mga tao sa ikong neraka jahannam nagiyo ito'y sabab mangorip no Allah so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian kung kaya panutulian ng Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu at tingin man narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam yang kaya tingmana yang Rasulullah apa ini apa tentemani pepakadegena ombawatan Adam nabedna isa saginta sa ko 70 begi ku apa iku neraka jahannam aya mana lagi yang kotwa kadeg sa iku neraka jahannam napaka 70 angkap takap agian kaya kadeg tan sagian kaya dunia lagi tu kadeg si ku neraka jahannam dan ini mana lagi yang kotwa kaya unian qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah ayam ya turun mga sahabat na tingin na upang makagina ni betadin na mata na miyakati ko pednanan kaya suku-suku dan dinanan ama sakit asiksa hey Rasulullah natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'a na kanaba pernah rotataman atigu Rasulullah kapiya kau surpun wallah sa aya akabager o apoy nagu kayaw si kunaraka jahannam na siyaw pulo agu siyaw ay makna niyan na magatus ka porsinto so kayaw kunaraka nagyang kutwas isaw na ka porsinto nagyutoy kadagitan ko dunia nagyang kutwas siyaw pulo nagu siyaw na siyaw to salungan amori leni mananan kaya tanga buwa ay mo isumbutan no saging kaya palad tanu na susigupan pero iketigre kaon igira miya kakapataka samayaw miya luis sa kakoy petinda kali ka na ka tungan miya kasakit-sakit tagi ang kutwa kayo niyan
na benno to isa ka porsyento si ko kadag si ko neraka jahanam. Baka magatusan katakap pa. So kayaw uapi ko neraka jahanam na ayaw bumiyakwatan na isa ka porsyento. Na ando man ay editan o kapunang gila isa ang kanan amang alalangan wallah. Nagyanan ayaw man yan na anto na iba na kapunang gila itan ubatan masupak sa mga lalangan mga sugun wallah ubatan masuguk sa mga lalangan wallahu taala. Aya kinirupan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kunaraka na tiyon man ay yu'ta bi jahannama yawma idin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Pagwitang ko na si kunaraka jahannam pagwitang ko na si salungan amori sa neraka jahannam. Ayat tali niyan. Igaga ko to na tigman na yung Rasulullah na ayaman na niyan na 70,000. Ayaman na niyan na isasali ito na ayaman na niyan na tali. Na uman isatiman sa giyang kutwa tali itatali si kunaraka jahannam na aya matatago na mga malaikat na 70,000. Apalay yung tumutuyok sa isa giyang kutwa ayaw mo na niyan na neraka jahannam. Lahi man ito akalayan aya atali niyan isasari kunduto na ayaw mo na niyan na tali na 70,000. Na umani sa timan atali na 70,000 malaikat at ayaw mo na niyan na kumakapto na anto na iba na gumuwiw dun. Ginaribuntal ang neraka. Ginaribuntal ang neraka. Ikatalo, asabutin sa giyang kanana ayat, abiyati at tanong, natigman na yung mga ulama, isbatu wujudil malaikati wa annahu yajibul imanu bihim wa annahum asnaf. Wajib amaparatiyatan wa adna mga malaikat. Adna mga malaikat. Wajib amaparatiyatan wa adna mga malaikat. Nagusto mga malaikat na pipira susun. So sabado na inalui wallah. So sabado na das kanyan alwiya wallah. Padun suwaya makna na ay mga alaon na su Jibril. Suwaya makna niyan na Israfil. So Mikail. Ginan mga malaikat na. So malakul maut malaikat punanan. So kiraman katibin mga malaikat punanan. Niya kadak-dakal siran. Naguadong panadon mga alwiya wallahu ta'ala. Na kailangan nagyang kutwa ayaw mo na niyan na kilang aging tanusan, lawagyan ka na akakanala tanusan. So Allah Ta'ala na ayaw katiruyan na tingin na alayha 19. So kung sunara ka na ayaw pa kasi siya punun, ayaw matatago na mga malaika na 19. 10 agusiyaw ang mga malaikat. Ano mo na mga malaikat kung naraka, ayaw kadakaliran na anto na iba na 10 agusiyaw. Kung sagiyan ko ito mga to kung naraka, na si sagiang kutwa kagdamayran sagiang kutwa kasakit agiang kutwa siksa kunaraka na makapananawag silan wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun may kakasandungan nila nagiang kutwa kasakit o siksa na makaplanis silan makasudaw silan makagiraw silan na ya malik hey dato liyaqdi alaina rabbuka na tinggal sa kami na ki ukad na naka bunua kami niya din at sige naman tingko na giyang kunta mga tao kunaraka qala innakum makithun na ay sumbagkiran agiyang kunta mga malaikat na makakakalakanusan din. So naraka nalango na kawiyag-wiyag dabaw nakapapatay. So kapsiksa o nakotaw na dayon sa dayon na siksa din. So pagubdalan na ulo niyan na dayon sa dayon na pagubdalan din na ulo niyan. So petutungan na dayon sa dayon na petutungan din. Giyong tami aluitan wakatir wallah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Oman mato na gagiyong kutwa kubal mga kubaliran nasambi ang man sa bugwa kubal sa lakwa kubal liyadhuqul azab anira nakatami sa siksa sikung neraka jahannam. Naleni mananan. Nagianan patutar katanong suwaya maknani nakambi at tanong kung mga muriya tao tanong anta no makalidas sa giyang kaya naraka. Ikapata sebutun si sagiyang kana nakatur wallah natigil man ala al-mu'mini an yaqiya nafsahu min adzabillah wa hadhihi al-wiqayatu takunu walau bi aqalli al-qalil min fi'li al-khair. Wajib kuno ko muslim miaratiya. Suwaya makna niyan nakilidas niyan
kung ginawa niyan si kuya makna niya na siksa wallah na yang anan aya makna niya na kilidas tano kung siksa wallah na igira na apya pan miya kay itu amapya na gitu na kilidas no to kunaraka ubang kan di mataga yang ko tamay to agal bak at tiga may to inibalas alani manigirap pagigirap kuno yung mga ulamatan wag yung kaya sati manahasana asisimpulan tano nagina na miya kalala na ni ikipantag si wallahu ta'ala lagi daging ko to akatur wallah rakaat al-fajr khairun inda Allah naging ko to hadisa so 2 rakaat subuh 2 rakaat ko unano subuh namastumun wallah digiyang ko to ay makna niyan na giyang kaya dunia arak semua papadar mo lain mana to kaya tanga mo lagi dito pa ma na miya kay dito akagida matanoro abalas uwi da si wallahu ta'ala na ay makna niyan na miya kala to kay pantag na pada na ko pumangilidas tanong si kung naraka jahannam agiyang kanan anto na iba na kanggilabos sa mapia so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katruyan na tige na ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah da asaka tawra kanu buat tigu Nabi inun tanah mi pembitera ini din su Allah ayama na yan na mi pembitera ini sukat na yan laisa bainahu wa bainahu tarjuman sada din apa gelatan iran asiripiti da bakiran ayama na makap siripiti ating man Rasulullah fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam na ilay niya nagyang kutwa kawanan yan na da amay niya nun arwar sa ayama na niyan na mini pangunakunan niyan agal buksi sa giyang kay dunia nagyanan ato na iba na patot apa nang gilaan tan wag yang kaya mangararat agal bak nagu iplidas tan sa mga ginawa tan nagu sa mga pamilya tan si kung naraka jahannam patot terketan mana ayama na niyan nasa katano na sumanga watatanong na atas tanggungan tanong sila ipagi sila katanonan si alungan amuri sa lagi nukiyatiro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum mas'ulin kullukum mas'ul na umani isyar kanun na yama na niyan na pagi siya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati umani isyar kanun at tigu Nabi na papagipat adna atas tanggungan yan na umani isyar kanuna ipagisyo na giyang kuto pupagipatan yan sa katano na pagipagipatan katano wallah so pamilya tano na kanaba ipagisyo ka wallah na miyapa ka nakasiwata ka miyapa ka inuma ka miyapa ka nditar ka mga simpulan na napakaisyo ay ipagisyo ka sa alungan amorya mana apakaisyo na ino miyang guna na ungkas wata kasi kuwagama anta kabiutawan na nakasiku din yan nakapagintaw si sagiyang kaya niya gina ni miya kanala ipagisir katan giyan kaya mga watatan miya kadakadakal kay wata aya katawin kaon na yung makna niyan na pagkabubaya na kagiyang kota mga muriyatong ka makaw makanusalungan na muri na marinu ikan di ka numakapagalunga manisa na pulawin yan supudin sabab na kagiyang pulawin yan ubad na maskatong kaya pagintawiran si sagiyang kaya dunia nagiyanan di tanong pamaguyataan di tanong pamagupaan ay makna niyan na so mga watatanong na milidas tanong kiran siran si kunaraka iplidas tanong mambugian kaya mga ginawa tanong si kunaraka kagiyanan ni subuan nakatan wallah sa lagid nagyan ka na nakiandis ka sa tanong sa giyang ka na nakaturu wallah si sa suratul tahrim ayat ay kanong makapantag ko kiplidas ng tanong kumaginaw at tanong agu sa mga talo ka tanong kunaraka agu giyang kutuwa kinirupaan wallah si ikurupaan unaraka jahannam at tunganay ang masakit asiksa si isadungan amori barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.